Ka Indian Red Cross Society Meghalaya branch kala pynlong ka training kaba sngi kata haka khat sabat khat tarik Nohprah hajar phulai haka kila Jinghikai shaphang ka first aid na ka bynta ki nongñiah kali taksi kiba kamai Laban bat yakani ka Jinghikai la pynkut no mynta ka sngi ka khat tarik Nohprah hajar phulai hakani ka sngi la samru ki syrnot nongñiah taksi kibala wan banya shim bynta hakani ka training da ka vice chairman jong ka Indian Red Cross Society ka Kong Amilia Swer नंबर 3 लॉक हाँ इसको हाथ लगे लॉक हाँ जो लोग के लोग हमारा आप जाएगा फिल्म देखने now can you see the head and the stretcher ये नंबर 1 का काम है ठीक है now again ये हो गया कैनेट का बेल्ट ठीक है ये लेके यहाँ में टाई करना ऑलवेज रिमेंबर इसका नीचे से नॉट फ्रॉम हियर ये ग्रिप टाई इससे क्या होगा हाथ का मूवमेंट पूरा स्टॉप टोटल स्टॉप हाथ का मूवमेंट राइट अभी हाथ का मूवमेंट टोटल स्टॉप जितना मूवमेंट कम होगा उतना पेन कम होगा जितना मूवमेंट ज्यादा होगा पेन ज्यादा होगा दिस इज द बैंडेज आप कोई शर्ट लगा के आया शर्ट बालाजा का हाथ में फ्रैक्चर हो गया ठीक है फ्रैक्चर हो गया बालाजा को बोलिए हाथ ऐसा पकड़ के रखने के लिए जो हाथ में फ्रैक्चर हुआ ये हाथ में फ्रैक्चर बालाजा पकड़ के रखा ठीक है शर्ट का नीचे का 2 बटन खोलिए 1 and 2 ठीक है हो गया देन टेक इट अप ये ऊपर लेके आइए ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जो नीचे वाला लास्ट होल शर्ट का फर्स्ट होल में चला जाएगा मतलब विदाउट बैंडेज काम चल गया फाइन अभी बालाजा का बेल्ट है Mynta ka sngi nisgo kemen sibon ai ngo yo play bangi lakut ya kan di training ka bagi pynlong ka first aid training ya ki taksi drivers kani ka bangi laklan laslam ha hapo ka jipria jo ka managing committee bat kani ka ha po chairman ba river walang ini layo ban pynlong ya kani ka training ka bangi lakwa laslam na ka banta kini taksi driver namar ni perkhat kini ki long ki badon kam bakin yo kum kani ka training kini taksi driver bakin ni yo kum kani ka Jinghikai kenang badila ban yarap hakanu ka por badon ka disaster ka accident kani ka tai ki badon bapang ba sitom bakin la ban ai kini yarap ka bakam loy ban save ya kan life jong ki babun dia nama kata ni pynlong khnang kani ka training kani ka sien baning kong bani khot ki driver taksi mentangi yo suai kini ki bana kani ka area jungi naspa Laban bat ki taksi driver ki basani te kila ya srotanat ha ni la perkhat kat kum ka jing dan por ki lamar ki de balik kamai kini pynlong ya kam step tidak ke jingerap ni dan kini professional trainer ki bala train da kana national water da ka dari ban ai ki kini ke jingerap shaphang kani ka first aid kumno bani la ban ai jingerap ki ba kani kan ki de jing thmu kalap jing toy ka ba buon ya ki khnang da kin yo ban yarap ban tray ban smodan ka ban sim ban tray de ya kani ka em lang sa lang ban yarap ka por ka ba dan kam kham tam bikin persang ban siap ka life bat bikin long kum kita ki blood donors
kiba Laban Islam kanang kila ban yarap ban siri ka jikim jong kiba buon tang ta kila ban yarap ro ha bakin kinrup ya kanu ka disaster ka ba Laban jahal inti sikir ya kanu kan jaga nang ni sakmat ni dang don jingtu kani ka dei tang jing sedang ni dang don jingtu su pat bangin ai kiwe dek taksi driver ngin tang ya penbet kita bangin tang ya ai so ni Laban kabar kat pala bangin yo ban ai kini taksi driver parat pada kani ka first aid training ka balang badan kam bat nila betha ki bangila penlong kapal seri babar khoi ki taksi ki dei ban dan ka first aid box sapo ka taksi jongki bat ni sa penyerap ki kumno ban bikin Laban bu ki material bikin bu ki first aid box. Season's greetings to all our patients. In order to celebrate the Christmas spirit, Mia Eye Clinic will be having a pre-Christmas sale on all frames with flat 40% off on 16 December 2023. Also, a free eye checkup from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted on the same day. Join us to help you see the world better. For information and registration, call 825-700-3176.